thlir tu te in zain chi bai le vek ule Philippine President Duterte Politics chol san atum ta a hei hi zoram dar thlalangatan kanan tar lang masap hotange zoram politician te anglo takmayin miram politician te hi chuan cholna chang hi an ria a keini ve thung chu bang ro se tia kan nor chung po hian MLA lo tal tini om takin an bang du der lo tun lai bo ruak chimbial ta na PT PCR thuwa phei hi chuan ruling MLA te tiamin in thurwal taka ban na thelu mak om tak hian nia mase kan soitak angin MLA lo an la thlahlel ve te poning chu Philippine President Rodrigo Duterte hi President rorum deuh mayania rui hlawa do dan te khan hriata hlo pha viu kha tin a political style hrim hi adanglam ve reng ani tuna ruling party PDP laban chuan Duterte hi vice president candidate tan an ruat lea mase opposition party lamatangin soisel na tam hle ni president ni nuwa vice president han chel le hi president za omna ati chetheya protocol diklawani anti deu ani ber kumsom sari le paruk mi Duterte hian ni na athlel ve hle a president tam atop nuwa po vice president din muntal la lua atum ve ni mase miram politician te hi chuan mi pui ngai dan hi en na chang an ria a Duterte po hi president rorum takni ma se mi pui du dan zomin a politics zinkawng chol san atum thu nimin pia lam khana puang ta nge ani Duterte chuan Filipino ten min du lo thu soin ramdan pui bo chiat na ni thu an soya mi pui du dan chu za sakin an tu angein chol katum ta ni ati tuna Mizoram Legislative Assembly member zinga hian chol to turamoi tam le po la chu tral tum hi an kat nukinarin om diktak chuan puhola po kha Congress party chunga adu lo tuan tam man khop mai khania za om taka chol thei kha pudu man anek chuak ta khania chutiang pokin tuna kan CM puzoram thanga po hian puhola hun ton ang chi kha atong chhome kania zep thua chenglo chief minister atan chuan MNF ru kol te ponan du to manglo tun tam bak hi chu non to lo se puhola ai hian moi khai takin ato pakhar thei mai don ni om tak hi nia chuero politician du am takani chuan a harve de tam chu puton luyate ang rual po hi MLA tur chuan an senior mani a thut lai bak mu turatlem sot ta hle mai kan senior MLA pulal du ma po hi tun tam ti lo next election bak chu atan huna om mumal lowa anga election le a hian a chief minister lo phei chuan a le pek chu be sei chi ni to don lo a ang khop mai politician lo tling kan ti te hi an na tho atangin te thi ni la MLA tram khat mang zo to MLA fan mang tha em chuang lo assembly house po che tha te chiam lo te hi chu party candidate tan po hian vor chuak non to lo ngamila chu chuan kan ram po hi mason na min nei tir ngei narin omani Pakistan rama military drill nei tur chu India na thli thlai don October ni li thotan nia tang khan Shanghai Cooperation Organization SCO ram te chuan pabi Pakistan rama military drill an nei le ta a India mel ma top 2 China le Pakistan an tel vea hei hian India ram chunga ti asiam na sa hle ani Pakistan ram pabi hi Khyber Pakhtunkhwa province sa om ni in Pakistan National Counter Center ania kumsang ni le som pakhata Osama bin Laden an manna abota pa ta tanga darkar thum kal lek kani kumtir lam March ni som pariata Shanghai Cooperation Organization Summit a voice som thum le parukna Tashkent Uzbekistan an nei zo ta ka khan pabi anti-terror 2021 hi nei turin thutluk na an lo siama heta tel tur te hi regional anti-terror structure REDS member pariat ten ne
chung te chu India, Kazakhstan, Russia, China, Pakistan, Kyrgyz Republic, Tajikistan le Uzbekistan te an ni. Reds headquarters hi Tashkent ni in Shanghai Cooperation Organization a peng poimo pakhatani. Kan hriat to angin Shanghai Cooperation Organization hi Economic and Security Bloc ania sumdon na le ven himna thila member ram te in puiton na ani. Ma se India mel malian ber China din ani miaw maya chuta India mel makumhlun Pakistan alatel zui boka India alatel tral du hi chu hriat hiam har deuh chu ni. Tuntruma Pakistan lama Reds military drill a hian India hian soisel na adong nem lutuka chu wange moni. Pangai takatel ve chu angam chia talovaniang ma se observer angin atel don ta thawani. Prime Minister Narendra Modi hovin he thu hingun takinan ngai tu a anti-terror exercise anti-takna a India rama terrorist chakna nar chu Pakistan ani tlata terrorist dawrem tura Pakistan rama exercise nei chu thil omze nei lo per turani ti hi India pohen hrethiam ve hle ni. Ma se Reds military drill han boycott tup la chu angam chia silova observer angin palaya tir don ta zok ti kha an thun nung berkhani ta a Indian National Security Council secretary atangin India chuan mi pathum tir don ta a mason ero beise tur om vak lovang Pakistan hian terrorist a khoi mai po ni lovin a vul lian boka nasa takin India na tuara hetiang bawruak kara India chuan Pakistan rama terrorist daudan hanzir vel hi chu atui pui lem lovani. China in sipai tam tak ladak lama adha bel Shanghai Cooperation Organization huanga in ngei takin maan latlange mo kanti lain China chuan India ramri depa sipai tam tok takada le to ni in Indian Army Chief General Naravani chuan October ni hi khana soya karle mai khian India le China chuan a tum som pathum na tan military level in biak na an nei le dona heti chung hian China chuan sipai a chopel reng thowani ti in India Army Chief General Manoj Mukund Naravani chuan a soyani. Tharuk liam ta chung kha chu line of actual control LAC lama boruak sausang engma omhran lova India point mel malian hripui adova China po avei man meu lo ma se China la chu alo om mai ho lo thunga a PLA te din mun chu na satakin alo so nge charani Indian Army Chief hian boruak an thli thlai reng thu a soi ve boka ma se China malak na do dal turin chakna an nei lo deuh ni na lang a chan chu China hian a du zat sipaya da bel theya aram chunga na chuan soisel theya ni lo India lampo hetianga chet ve ngai ni hi October ni khat khan Army Chief chuan Eastern Ladakh katloa sipai te in pu acha na ain fia ve boka India hi chu hlemhlet nei na ti boina sa em maya hetiang zela kan kal chuan China hi kan hne thei tak ngem ti hi ril ruwa a om lo thei lova kan hne thei tak po hi arin om mang lo zo kani Pakistan Army officer te China PLA da anni intelligence report in atar landanin Pakistan Army officer thaber ber som lai mai chu Pakistan Embassy Beijing an om ti hriatani heng Pakistan sipai officer te hian China People Liberation Army PLA mun pui an tlo thina intelligence report vel anin thril ton thin ya hriat ani bok China le Pakistan hian military pact an nei miu maya thuruk chau nilovin military base sipai mun pui te po atul huna chuan anin man trom theidona India tan chuan an pahnia do ne dan tur ngai tu hi thilpoi mo ber ani ma se India hian mi je thalo takaneya kan soitak thinang khan sarkar rang hi akop lor dua US le Israel la chu azui thadu tak silova China din Shanghai Cooperation Organization a atel thul mule mal anei lo ve bokani sang ni le som paruka don chanchin buina tarlan danin
China le Pakistan Economic Corridor CPEC veng him turin Pakistan chuan Special Security Division siamin sipai sang kwa ada toa hemi pui turin paramilitary force sang ruklai ada rang to bokani China PLA te hi chuan Pakistan ram chung lama hian du thalin man la theya Pakistan sipai officer te training an pe boka India tan hian alu hai thak ngot mai October nili sang ni le som ni le pakhat India ram sana a zandar kwa vel khan WhatsApp Instagram le Facebook service te chu khovel puma man thei mumal lovina oma hemi wang hian mitam takin Twitter kal tlangin athat lo thu an report sup maya WhatsApp atangin thu thon le dona thei lova hetiang harsatna tho hi Facebook page lama po a omani WhatsApp te Facebook te Instagram man thei lova achiat chan hi bei an to wanga niangem down detector chuan heng WhatsApp Instagram le Facebook te hian bei an tok nge ni ti afin fiatlat mai Facebook ai o athu puang tu chuan hemi chung chang hi email mangin India Today Tech nena thilom zia athona WhatsApp Facebook mang tu mitam tak an boi hle ti kan thriatin poi kan ti hleya tuna hian arang theyang bera apa nga ya thilakal theina turin ma kan la in na kan thok meka hemia wanga harsat na tok te chunga ngai dam kan dila poi kan ti tak zetani ati cyber security expert Marcus Hutchins Twitter boy chingfel thin le malware te ka thok chuan khovel puma heng hian be le ti boy global cyber attack possibility atok theini na nga ya hetiang him malware tech chuan Twitter kaltlangin thilom dan ni thei chung chang sui Facebook Instagram WhatsApp te hi andaw na achan chu BGP configuration error wanga ni theya chu bei ato wanga ni thei ati WhatsApp thu nei tulam point Twitter kaltlangin thu chua an nei zui ve nga la WhatsApp mang tu ten harsat na antok ti kan ria a rang taka he harsat na chingfel turin thei top chu en kan thoka arang theyang bera akal dan pa nga ya akal le theina turin kan boi puya lodo ram turin kan ngen chewa heta Twitter atang hian thilom dan kan ron soi zelang indo theina wangin kan lo me anti ni ole tun tuma politics lam kai noi kanan ti chua thei chu khati zong khania clear tu ten ngai dan thazok in lo nei pha kan bei se ni comment lama in ngai dan ron soi ula kan lo chiar vek thina nia